Pemirsa Rahina Risampun Galungan, umat Hindu mekelingin umanis Galungan, katanya ni kerama nagingin antuk melancaran ke genah wisata, silih tunggalnya ni DTW Tanah Lot Tabanan. Dawa gala semang DTW sampun kekosokin wisatawan miwah umat Hindu, sani pedek tangkil antuk ngaturang pangubaktian. Tujuan wisata DTW Tanah Lot Tabanan kantun kedadosang genah tujuan favorit para wisatawan, tapi malih namonin umanis Galungan rahinani mangkin. Anut seselah ring DTW Tanah Lot Tabanan dawag gala semeng sampun akeh kerawin wisatawan ngawit saking wisatawan mancanegara utawi wisatawan domestik saha umat Hindu sani pedek tangkil antuk melaksanayang pangubaktian ring purajon umat Hindu Bali antuk ngaturang pangubaktian sepisanan antuk melile cita. Kepanggih wenten taler pengunjung sanirauh saringin keluarga ipun tur miar sayang pekantenan Palemahan miwah pesisi rumasuk wisata kuliner ring DTW Inucap. Ya diasdun ring widangan toko akihan matutup ritat kalegalungan nanging kantun kepanggih pedagang sani ngadol ajengan. Made Risma, Bali TV.